Danas ćemo uz vatricu i finu mirisnu C kafu pripremati ovu tortu. Čoko-lešnik kombinacija, klasik koji se prenosi s kolena na koleno, podsjeća na detinjstvo, najčešće se spremalo za Uskrs i ostale praznike. Prvo se kuva fil, potrebno je 15 jaja, odvojite žumanca od belanca. Žumance umutite sa 150 g šećera. Mutite sve dok ne postane penasto. Fil skuvajte na pari. Kuva se uz stalno mešanje oko 15 minuta. Potom dodajem 300 g mlečne čokolade i nastavljam kuvati uz miješanje dok se čokolada skroz ne otopi. Potom sklonite sa ringle. U jednu činijicu izvadite 3 kašike ovog fila, ostavite da se ohladi. Kada se ohladi, umutite 200 g maslaca, pa dodajte u fil. Na kraju 250 ml slatke pavlake. Umutite i također dodajte u fil. Mutim 15 belanaca penasto i postepeno dodajem 150 g šećera. Ovo je fil koji sam odvojila i pečene lešnike. Podmažite kalup ili stavite pek papir, dimenzija kalupa je 26 cm. Korice se peku dok fino ne porumene na 180 stepeni oko 15 minuta, potom ih izvadite iz kalupa i ostavite da se ohlade. Filujte tortu, oblažim sa istim tim filom koji je i unutar torte. Ostavite u frižideru da se stegne, na kraju ukrasite po želji. C kafa nas je obradovala i sada ovu limenku možemo da pronađemo u prodavnicama. U limenci se nalazi 2 pakovanja po 100 g C kafe. Gabon torta će odlično ići uz skuvanu domaću kafu u lepim trenucima porodičnog okupljanja sa prijateljima, za praznike, za predstojeći Uskrs, tako da pripremite baš nju. Pišite mi u komentaru da li volite Gabon tortu, da li ste je ikada probali ili pravili, da li i vi imate neku od starih limenki C kafe i šta u njima i dalje čuvate. Kod mene će sigurno naći posebno mesto za čuvanje nekih lepih poruka od moje dece, raznih crteža. Želim svima lep dan i vidimo se u nekom od narednih recepata.